murumva ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ndabaramukije mwese, ikaze kuri radiyo ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda ibibazo by'imirire itari myiza biri mu bidindiza imibereho myiza y'abaturage. Kimwe mu byamanutse cyane mu bipimo birebana n'imibereho myiza y'abaturage nicyo twese tuzi kirebana no kugwingira. Ikibazo cyo kugwingira nubwo cyagiye gifatirwa ingamba, mu gihe twakoraga buriya bushakashatsi cyagaragaraga ko kikiri hasi. Uyu ni Madame Usta Kayitesi, umuyobozi w'urwego rushinzwe imiyoborere mu Rwanda, arasobanura ubushakashatsi bwakozwe n'urwego ahagarariye. Iyi niyo nkuru iri ku isonga mu tubagezaho muri uyu mwanya. Turavuga kandi ku cyemezo cy'urukiko rukuru rwo mu ntara ya Bubanza mu Burundi cyo gukomeza gufunga abanyamakuru b'ikinyamakuru Iwacu 4 n'umushoferi wabo, ndetse no ku rugomo rukorerwa impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzaniya. Mwese mbaye mbararitse mugume ku maradiyo yanyu. Noneho amakuru ku buryo burambuye. Mbere yaho ariko mbanze babwire ko hano i Washington inteko ishinga amategeko ni Congress, icyumba cy'abadepite, imaze kwemeza ku mugaragaro ko igiye gutangira iperereza ryo kureba niba Perezida Donald Trump yarakoze amakosa yatuma akorwaho iperereza rirambuye agashyirwa mu rukiko muri Sena, yahamwa n'ibyaha akeguzwa. Iyi nkuru tuzakomeza ku buryo burambuye mu biganiro byacu biri mbere yaho ariko tubanze mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi. Urukiko rukuru rwo mu ntara ya Bubanza rwafashe icyemezo cyo gukomeza gufunga abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru kigenga cyo mu Burundi Iwacu n'umushoferi wabo. Mu kanya gashize gato mugenzi wacu Diane Ninahazwe yamaze kuvugana na Antoine Kaburahe watangije ikinyamakuru Iwacu, amubwira ko bazakomeza kwisunga inzira y'ubutabera. Iyi ngingo tubabaje cyane kandi dutangaje, kuko nk'uko twari twivuga kuva bagifatwa nta cyaha twebwe tubona kibagira. Bagenzi bacu bagiye kurondera amakuru nk'uko umumenyeshamakuru wese abikora iyo yumvise ibintu byabaye. Hari havuze yuko habaye igitero mu Rubanza, niho rero bafata imodoka baragenda, mbere bagiye hakeye bavuye Bujumbura saa 6:15. Ibitero byaraye bibaye mu ijoro ryakeye. Bashitse Bubanza ntibaronse umwanya gukora, murazi ko baciye babahagarika babwira yuko ari kubafasha kubashyira muri security. Muri iyo security bavuga ko babaye kubashyira muri kasho. Mu ntango mbere babashize muri kasho ukuntu kumeze nabi cyane. Hama rero bahava barabimura parke bashyira muri ibohero rya Bubanza. Uno munsi rero niho bategereza guca imbere ya magistrat akavuga yuko abandanyije kubagumana canke abarikura. Ubu rero duze kuronka inkuru ivuye hari Bubanza yuko bagumije. Inkuru rero tubabaze kandi dutangaje ko ku bwacu nta cyaha kibagira, bakoze umwuga wabo. Muri uko kubagumana igica gikurikira gica kibiki acaba ari ukubandanya bumvirizwa canke twebwe icyo tugira n'abunganizi bacu duca tugira ivyo bita fait rappel, ni ukuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye. Hama rero ubutungane bukabandanya bukora, ariko rero mu byo bagiriza murazi ko bagiriza yuko bakoranye n'abantu Burundi n'abagutera Burundi, donc complicité. Icyo cyacu ntacyo bazotora, nta na kimwe bazotanga kijya muri ivyo. Ubu rero twebwe tugiye kugira ivyo bita appel, hama tubandanye ubutungane bukore. Mugabo ni ingingo yabaje kandi tangaje. Muri uko kunguruza kwanyu murizera ko hari kizohava kivamo? Iyo umuntu yunguruje uko abayizera, iyo wunguruje nuko uzi yuko ataco wagira, handi iyo ibintu kwagira uti narafashwe none gaye bagafatwa cyane icyo bari bwakore, kuba bafashe bataratangura nako kazi keke kabatwaye. Ega kazi kumenyesha amakuru murabizi ntigakorerwa mu biro, ntigakorerwa i Bujumbura. Bumvise ko abaye igitero mu Cankuzo canke Makamba canke Muyinga canke Bubanza, umumenyesha amakuru agenda kurondera inkuru aho yayumvise. Inkuru ntimusanga ku biro, nta kosa na rimwe bakoze. Kandi ibyo bagiriza
nta na kimwe bazokwigira batora kuko nta na kimwe kihari. Antoine Kaburahe, mu kanya mugitangura kutubwira uko mwakiriye ino nkuru, mwanavuze yuko bagifungwa Abamenyeshamakuru n'umushoferi wabo batari bamerewe neza, ubuho aho bari vyifashe gute? Umunyororo nta nari muba mwiza, nta nari mu munyororo uryoha, mugabo nuvuga ko ari akarusho nakarusho kuko aho bari bafungiye ubwa mbere hari ahantu hari cyane, ahantu hato abitabarira hari aho nyene nimwe bita Gasho. Ubu rero bari muri prison y'Ububanza, novuga yuko ari mitende, mugabo naho nyene bategezwa ko bari ngaho. Umwe mu bamenyeshamakuru b'ikinyamakuru Iwacu biravugwa ko hari ingwara afise zitamwemerera kuguma apfunzwe gutyo, ico kintu ubutungane hari ico bwoba kizi? Yego, anyitsingira ubusa ni umumenyeshamakuru amuzi asanzwe yifitiye n'amagara make, aramerewe nabi, umuntu afite amagara make, twibaza yuko bokira bakanamutezurira kubera amagara, ko yivuze amagara, ntitubaza yuko umunyororo azobushobora kuko asanzwe agwaye. Ivyo rero ubu reka tubanze tugire iyo apere, hama ivyo tuzogerageza gusaba yuko yotezurirwa canke bakaraba ingene babigira kubo bufungira mu bitaro. Nta munyororo azoshobora anyese n'ukuri. Antoine Kaburahe, mwatanguje ikinyamakuru Iwacu mu gihugu c'u Burundi, tubashimire kuri kano kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Turabashimira mwe Diane Nahazwe na Kaburahe mu kiganiro mugiranye. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko igiye gufata ingamba zifatika zizahura urwego rw'imibereho myiza y'abaturage nyuma yo kubona ko ubushakashatsi bugaragaza ko urwo rwego rwasubiye inyuma. Kimwe mu bigomba gushyirwaho ingufu kurusha ibindi ni urwego rw'uburezi. Umunyamakuru ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa niwe uduha inkuru irambuye. Uko bigaragara mu bushakashatsi ngarukamwaka bukorwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rugamije kugaragaza ishusho y'uko imiyoborere ihagaze mu gihugu mu byiciro bitandukanye, biboneka ko mu nkingi 8 zikorwaho ubushakashatsi 5 zasubiye inyuma ugereranije n'ubushakashatsi bw'uru rwego buheruka. Bukorwa kandi mu mugambi wo kugaragaza ingamba mu gushyiraho politiki mu nzego zitandukanye z'igihugu. Mu nkingi 8 zikorwaho ubushakashatsi ku isonga haraza umutekano ku gipimo cya 94 n'ibice 29%. Mu bushakashatsi buheruka umutekano wari kuri 94 n'ibice 97%. Byumvikana ko kuri iyi nshuro hagabanutseho 0 n'ibice 68%. Indi nkingi yasubiye inyuma ndetse yo na cyane ni ijyanye no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Iri kuri 68 n'ibice 52% mu 2019, mu gihe mu bushakashatsi buheruka yari kuri 75 n'ibice 55%. Iyi nkingi byumvikana ko nayo yasubiye inyuma ku gipimo cya 7 n'ibice 3%. Madame Usta Kayitesi, umuyobozi w'urwego rw'imiyoborere mu Rwanda, aragaruka kuri hamwe mu hagaragaye ibibazo bakora ubushakashatsi cyane kuri iyi nkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Kimwe mu byamanutse cyane mu bipimo birebana n'imibereho myiza y'abaturage nicyo twese tuzi kirebana no kugwingira. Ikibazo cyo kugwingira nubwo cyagiye gifatirwa ingamba, mu gihe twakoraga buriya bushakashatsi cyagaragaraga ko kikiri hasi. Ikindi kigaragara ni igaburo ryo mu mashuri. Iyo ritanozwe rero urumva ni ikintu kigira uruhare ku baturage benshi cyane, no kugira icyo bakivugaho rero banagaye uburyo gikorwa bigaragara kenshi cyane. Gahunda yo kugaburira abana ku mashuri iri ku gipimo cya 44 n'ibice 30%, mu gihe abata amashuri nabo bari kuri 33 n'ibice 56%. Ireme ry'uburezi riri kuri 53 n'ibice 60%. Ubutegetsi busobanura ko inkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage yaguye hasi kubera uruhuri rw'ibibazo biri mu rwego rw'uburezi. Madame Judith Uwizeye, Minisitiri muri Presidence, avuga ko hari ingamba nyuma yo kubona ibyo raporo y'urwego RGB rugaragaza. Tubashe gushyira imbaraga mu rwego rw'uburezi, uburezi bwa bundi ariko butangira umwana akiri mu nda, bumubuza kugwingira, bukamujyana mu ishuri akiga neza, akarangiza neza, akabasha gukora akazi neza. Ibyo ngibyo bizaduha na serivisi nziza mu by'ukuri mu gihugu cyacu. Ni ibintu bibiri bijyanye tugomba gushyiraho imbaraga dukurikije ibyo iyi raporo yatweretse, kandi turibwira yuko ingamba zihari, amategeko arahari, ahubwo icyo tugomba kongeramo imbaraga cyane no kubishyira mu bikorwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kuri gahunda z'iterambere UNDP ari n'umufatanyabikorwa ukomeye muri iyi gahunda,
gishima bikomeye iki cyegeranyo kuko ngo gitanga isura nziza y'imiyoborere myiza y'u Rwanda. Aho bitagenze neza, Madame Kayitesi utegeka urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwakoze ubushakashatsi akagira icyo asaba abo bireba. Icya mbere tubasaba ni ukwita kuri ubu bushakashatsi twakoze, kuko ngira ngo nk'uko byagaragaye ni isura y'imiyoborere mu gihugu. Iyo dusuzuma tuba dushingiye cyane cyane ku by'igihugu cyemeze kugeraho. Icyo dusabira inzego rero ni ugusubira iby'igihugu cyemeje bigambiriye guhindura imibereho y'Abanyarwanda, hanyuma uburyo bishyirwa mu bikorwa n'uburyo tugenda twigenzura dushyira mu bikorwa bikaba umuco w'izo nzego. Nubwo twe dusohora iyi sura, biba bikwiye ko inzego zo zishinzwe gushyira mu bikorwa zigenzura buri kenshi kandi zigafata n'ingamba zo kugira icyo bihutisha iyo babonye bitihuta. Na Profeseri Tombora wigisha muri kaminuza ashinzwe n'amasomo n'ubushakashatsi nawe akagira icyo asaba bakoze ubushakashatsi. Ahakiri intege nkeya ni uko RGB ndetse n'abandi bashakashatsi bashyira ingufu mu kumenya impamvu ni izihe, kuko impamvu zimenyekanye bifasha no gukemura icyo kibazo. Muri ubushakashatsi kandi inkingi y'imiyoborere abaturage bagiramo uruhare kandi idaheza nayo yasubiye inyuma ho hafi 4%. Nubwo biboneka ko mu nkingi 8 zose zasubiye inyuma mu buryo ubutegetsi buvuga ko budakabije, ugereranije n'ubushakashatsi buheruka kujya habona ku nshuro ya 5, ntibibuza umutekano muri rusange kuba ku mpuzandengo ya 94.29% mu gihe uri kuri 99.4% mu gihugu imbere. Ubutegetsi bugasobanura ko n'impuzandengo yagabanutseho yatewe n'ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi byumvikana imbere mu gihugu no ku mipaka u Rwanda ruhuriyeho na bimwe mu bihugu cyane bituranye bitabanye neza. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze cyane. Reka twambuke umupaka tujya muri Tanzaniya noneho impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Nduta bazivuga ko zidafite ubuzima bwiza nko mu bihe byashize. Hari bamwe muri abo Barundi bumvikanisha ko bahohoterwa iyo basohotse hanze y'inkambi kuko ngo bitemewe. Muri abo hari abavuganye n'umunyamakuru ry'Amerika wabasuye, yasuye inkambi ya Nduta, James Jovin. Imibabaro mfise ni myinshi. Icambere ho nyene nje ngaha ndahabaye nabi. Tugira ukwigenga, turenga ngaho nta nakagudoshenya, kambura afise urarose n'utwo dushaza urakene ubwira ngo utera agashemi kaho nguruce ngaho, abaridesu bakaje bagufata. Baka ku gipolisi ukamara y'imisi ibiri. Uko kose zugutotezwa. Ubu jewe mu ruhande rwo kwanje ni n'ikimuga. Maze kuba naramugaye, ubuya maze kujabuka hakurya wacantwanya musivya, shobanye kugwayo. Ico kibazo rero nico rero dufite kinini kitubangamiye. Nibaze ko uri umuntu w'umubashira ugacupfungwa amezi 6 tamugora office tamwana office taje gukurikirana akorenya kaga kuri twebwe n'abandi bari nyuma yanje ni nkuko nyene kibazo ni cyakindi mbayeho nabi kandi ku mpamvu yuko naze nabi nyene none no ngahandi nabi umve nta na kimwe kifasa kirimo muri iyi nkambi sinza mu giha kandi rero naho noza mu giha abandi babicirayo umve haje babicirayo rero nanze sinokandagirayo ngo ndiko ndajayo naha nyene abana banze turi kumwe aha nyene nukuri ku bibazo dufise kandi icyo nahunze burya nahunze ibikomeye sinotsa nihuta ngo nuko ndumwe nifise ibibazo birebire ngo nse nongera nirohe ntahe ubu rero ni imana notuma fatwa n'amasirahamwe nyine akafasha nyene kugira ngo namba ngaha kuko tubayeho nabi tuza inyuma y'inkambi bakagomba kutwica kandi n'abandi bakabica saba yuko nokunguruzwa nkatuma mva ngaha kuko aha burya turahahambariye turagowe nabi none rero vyiza iyo UN ikwiye kuja mu nda ya leta ya Tanzaniya ikiga ico kibazo ikaraba ko twebwe impunzi turi ngaha twese yo dukuraho kuko abipfuza kuja mu bindi bihugu ni benshi cyane kuko ngaha turafise ibibazo byinshi kibazo rero cyo kugira ngo tusabe UN nico ije mu nda ya Tanzaniya no kugira ngo turafise ibibazo byo gusubira mu Burundi igihugu cyamaze gutabagurwa n'abasi mu Burundi nta kwipfuza ico kibazo ngo turiko turagenda hari dusaba gusa naho yiba mu yindi ntara cyangwa mu bindi bihugu batwungurutse mpaki aha ni hafi y'umupaka nk'akarorero nko mu kwezi kwahera je nari mvuye mu kijiji n'ubu ngira bishi barabona ko ngira ku nkoni ndaguye mu bantu ntamenya kandi abo bantu ndaguyemwo kuvuga ngo ntabwo bara abapolisi ntabwo barabana mugambo ndibaza sinzi yindi migwingira bo barimwe bwa nkabo je sindashobora kubamenya kuko bavuga ururimi indimi zitandukanye barankubise bagahera nari ndose baragatwara shitse muhira kweri umugore yamaze imisa nkanda nkaha twicaye turi ku mupaka urabona bamwe barava mu Burundi bakazino baziyino ngira ndibaza hamwe ngira kari bo batugirira nabi ko nk'ubu urashobora kuva mu Burundi ufise nk'umwasi
ukaba uri ngaha mu nduta akaza aziye nko gutembera aho yarizenzereza canke yari ngaho hafi mu bijiji mugaca muhura mu ivyo bijiji muhure mu ivyo bijiji ashobora kugusanga no mu ikambi yahaperereje akaca kusangayo amaze kugusangayo akugirira nabi kuko ari hafi y'u Burundi ariko nkamwe leta ya Tanzaniya yo kwifashanya na UN kugira ngo idukure ngaha hafi kadutwara kure cyane y'u Burundi hamwe ngira bamwe muri tworonka amahoro ashobora kuba ufise umuryango ngaho hano mu nkambi tajya buno bugari bwa UN bagenda nko mu kijiji ugiye kurondera cyo ushobora kujya bakagufatirayo nyene nyuma y'inkambi ugakubitwa ukaja musivya hari igihe uvayo n'amaguru bayavunye jewe nibasikera ryanjye nyene bararitwaye baze kuritwara naho umunama igihe habereye n'amakundanga mico twarabivuza cambwira ati byagiye hariya abagiye gusenya izonko iryo ntigishuzwa tikibi gusa ni kuza munaza muduha iyo report niyo yitanze ntugaruza nta na kimwe bakumarira imitima yacu kumihagaze hirya urumva amakoho hirya kumva amakoho ngo bavuye mu Burundi bamwe bakaza bagafatirwa ngaho mwagipara abandi bagafatirwa hariya ngo batuzaniye mu magerinade nk'itsi twamaze kunguruzwa ivyo dushikira umva tuguma dufise umutima uhagaze cyane ivyo rero nta kinezero n'icizere nk'ubu yuwe nitarashiramo inguvu nta cyizere dufise ngo turi ngaho ku mwanya wari wose bashobora kutwica turashimira UN na leta ya Tanzania kwanza yatwakiye ubwo naho yatwakiye n'ubundi ibibazo n'ubu turacari navyo tari dusangwa mu ikambi Maria twarahunze inkoho Maria twarahunze agahohotero ariko n'ubu mu nkambi ziguma zivuga zica zikwibutsa ibintu twasa nk'abibagiye cye mu gihugu umenga nta n'umutima n'uronka gusubirayo gusa ni ikintu kimwe ntubyisha ukuri nkuko bonyene nyambabona babona yuko bishoboka umenga bo turondera n'ubundi n'ahandi n'inde nkambi tafauti n'iki n'ukuri ico nicyo saba izo ni impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zibwira umunyamakuru wa James Jovini imibereho yazo muri iyi minsi ivuga ko itakiri myiza nk'uko byari byifashe nka mbere cyane cyane kubireba umutekano wazo. Ubuhanga bwa interinete n'imbuga nkoranyambaga bifite uruhare ki mu kubangamira imibanire y'abantu n'inshingano bafite? Iki ni ikibazo mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kuganiraho na Dr. Albert Gakwaya. Uyu ni umuhanga mu myimitekerereze ya muntu wari umutumirwa mu kiganiro muri isanga cyacu uyu munsi hano ku Ijwi ry'Amerika. Muri uyu mwanya Dr. Gakwaya aratangira avuga iby'ibanze umuntu akenera bishingiye ku mitekerereze. Mu magambo make umuntu akenera kundi abona ko nawe ari umuntu ariko ibyo byose bizanye n'uko babivuga ari uko umuntu yabanje kuba ariho afite umutekano ukuvuga ngo kuba ariho yabanje gufungura yabanje kugira iby'ibanze bikenerwa kugira umukunda kugira umuba iruhande noneho akageraho akakenera n'umutekano we ubwe cyangwa se umutekano wo mu mutwe n'ukunda guturuka ku mafaranga ariko mu mitekerereze umuntu akenera cyane cyane umutekano ahabwa na mugenzi we yemera ko undi nawe ari umuntu icyo bita mu gifaransa cyangwa reconnaissance inconditionnelle de trou ni ukuvuga ngo umuntu wundi yawe yemera ko uri umuntu akaguha agaciro akaguha icyubahiro nawe iteka ryose uhora wifata neza ukenera ko nawe amererwa neza. Ni icyo ngicyo navuga mu magambo make wenda turuza kugenda tubyongera mu buzima mu kiganiro uko tugenda mvuga aho umuntu ahera w'umuntu naho abera mubi iyo byabaye ngombwa ko agenda aba mubi cyangwa se agira n'indi configuration mbi akazahinduka umuntu mubi muri sosiyete ndetse akazakenera kubwo bimufasha kumva ari igitangaza kandi atari igitangaza nk'uko biri hari icyo arimo guhisha mu buzima. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kuba umuntu ariho abandi bantu bamuri iruhande cyangwa se babanye nawe bafite uruhare runini muri ubwo bumuntu bwe no kwiyumva ko ari umuntu. Yego cyane kuko nibo bagenda bamurema kuva mbere y'uko avuka ababyeyi bombi barabonanye bakagira ubwo bakora intanga ebyiri zigahura noneho umuntu uko bagiye babana usibye iby'umubiri ugenda wikorera ubwawo uko bagiye babana n'ibyo bigira umuntu ko ari nyine mu buzima buzakurikiraho ndetse n'iyo avutse nyuma uko bamufata niko kumugira umuntu kuko ntawe uba mubi ataragizwe mubi nta n'ushobora kuba mwiza ngo yuzuze ibyo abandi bifuza kuba ari byo baba byo muri aho baba cyangwa mu bandi benshi bataragize ababimutoza. Umuntu wese ni ishusho ryabo yagiye ahura nabo. Mbajije icyo kibazo rero kubera ko
muri iki gihe hari ibintu ikoranabuhanga rigenda rizana nabyo abantu bagenda bavumbura nk'uko nabivuze haruguru bigenda bifasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko hakaba hashobora no kuba imbogamizi bigenda bitera mu mibanire y'abantu n'abandi kubera umwanya munini bigenda bitwara. Bisigaye nyine byarabaye ikibazo cyane. Ubundi reka mbanze nisegure kuko bya bindi twakwita gukoresha inkoranyambaga, imbuga nkoranyambaga nta kintu kiza nkabyo kuko bituma abantu bamwe biremamo icyizere, bongera kwikunda bigatuma umuntu agira icyizere cyangombwa gituma agira icyo bita agahinda gashobora cyangwa stress ya ngombwa kugira ngo agere ku ntego ashinzwe mu buzima. Rimwe na rimwe iyo bitabaye ngombwa kujya gutereta umuntu ngo agufotore cyangwa ngo akugirire gute ngo kwerekane, ibyo ndavuga kuri za Instagram, nawe ukareba uko wazendutse wikunda kuko ni namwe mu matekinike dukoresha kugira ngo umuntu twongere tumusubizemo kwikunda. Nta kintu gisa nabyo iyo umuntu akoresheje ziriya mbuga akabona hariho bamuhaye like. Ariko iyo watangiye nanone kubona abantu byatangiye gufata byagize imbata, usanga abura nka telefone cyangwa abura aho akura uburyo akorera nk'ibyo ngibyo cyangwa asoma ya makuru nk'uko wabivugaga, agatangira gusa nk'aho azamura igipimo gisanzwe cy'umutekano usanzwe mu mutwe, ugasanga yabaye nk'uwataye umutwe cyangwa se nk'uwavuye ku murongo w'ibindi bitekerezo. Uwo muntu biba byatangiye kumubana. Ibi nibyo bita imikoreshereze idasanzwe iganisha mu bubi, icyo bita izaje nosifu y'izo mbuga nkoranyambaga, ariko bazikoresha mu bucuruzi, mu kwitaka, mu kwivuga neza kugira ngo wenda ugire icyo ubikuramo, ibyo ndetse no ku kigero kitarenga igituma ubibera imbata. Ibyo navuga ko ari byiza cyane. Gusa ariko ndasa nkaho ngaruka ku kantu wari wambaje, hari information ntari nasanze. Umuntu wese uko avuka dufite ububiko bwacu bwo mu mutwe bw'amakuru, niho hagenda hinjira amakuru ya buri kantu ako ariko kose, icyiza ikibiza kirazira duhabwa n'ababyeyi n'umuryango wa wundi uhora udukora utubuza ibi cyangwa utwemerera ibi ngibi bitewe n'umuco wacu, culture yacu. Hakaba rero abantu bamwe, imico imwe yabiprofitiyeho cyangwa se uturere tumwe na tumwe tw'ahantu batabonaga amakuru yarahagije nk'uko muri uburengerazuba bw'isi cyangwa se muri Occident bayabonaga bakuye mu bitabo mu biki, byagiye bibafasha kubera ko amakuru amwe n'amwe yongera aya kimeza duhabwa n'abantu tubana nabo. Yarindi baba bakubuza ngo ntiwikore aha ngaha, ntukire aha, ntukore iki, ntukubite, kakakuremera kirazira, akandi kakakuremera imyitwarire y'umuntu ugomba kubaho muri society. Ibyinshi ukaba wabikora kuri za mbuga nkoranyambaga gusa, ariko nyine za mbuga nkoranyambaga zikaba zaturukaho amakuru menshi cyane ari nayo aheraho atuma umuntu aba imbata. Ni ukuvuga ngo rero abenshi muri iki gihe bahuye n'amakuru menshi, twese twahuye n'amakuru menshi, duhura n'ibidukurura byinshi bituganisha muri ya nzira ituma noneho dusa nk'aho twabaye imbata, nk'uko umuntu yaba imbata y'ikiyobyabwenge, icyo bita kuba dependence cyangwa addiction y'ikiyobyabwenge, kubera ko cyamaze kukumenyera, kirakumenyereza ko ugomba kugikenera ndetse ko uzakenera agapimo gatoya ko kugira ngo ubashe kugikoresha. Umutwe wawe ukaba utakora cya kiyobyabwenge cyangwa se cya kindi bya bindi ukura kuri network za social media, bikaba bigomba kuba ngombwa kugira ngo ubibone, ubashe kuganira, ubashe kugira icyo witwara, cyangwa se ubashe no gusohora amashusho yawe n'ibindi byinshi. Dr. Albert Gakwaya, rero iki kiganiro ntabwo ari icyanjye nawe gusa, ahubwo hari n'abandi bantu benshi baba banditse bashaka kugira icyo bavuga, abandi bashaka kugira icyo babaza hirya no hino ku isi. Twakire Joseph, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibi ni byiza biragendana. Haba hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'ubutane ariyo divorce, bikagaragara ko bwagiye bwiyongera bitewe n'icyo kintu cyo gukoresha inkoranyambaga, ugasanga bikuriyemo ibintu byo gushyamirana mu ngo, bikazanavamo n'uko gutana.
ese mfatiye ko iterambere wa mugani rigenda riza, ese babona bizagera aho bikoroha abantu bagasubira bakabana na mbere nk'uko babanaga inyambaga bitarakwira cyane nk'uko bimeze ubu ngubu, cyangwa bizarushaho kugenda bisenya ingo mu bihe bizaza, ufatiye ko nawe urubyiruko ubona rurimo rubyitabira cyane. Saba murakoze, akabazo kandi kara. Urakoze Joseph, ugira umunsi mwiza. Twese hamwe. Dr Gakwaya, bizoroha cyangwa bizarushaho kuzamba? Byaterwa, kuko nk'icyo kintu avuze cyerekeranye n'imibanire y'abantu mu ngo, mu mago, hari ababa barahuriye kuri za Facebook koko, cyangwa se bagahurira kuri WhatsApp, cyangwa se ku mbuga zirimo WhatsApp abantu bagakundana, bagakunda ibitekerezo by'abandi. Ariko nk'uko tubizi, nawe n'abandi benshi, n'uwo mugabo nawe numvise Joseph ari umugabo nawe ukuze, umaze guca ubwenge, kubera ko yanyuze mu buzima bwinshi. Nta na rimwe ushobora kubana n'umuntu mu buzima bwawe buhora w'iteka ryose utaramurambagije, kandi muri uko kurambagiza niho hiremamo cya kintu cyitwa cyo kumwifuza. Akantu rero gatoya gaturutse kuri Facebook umuntu yatutse cyangwa se muri WhatsApp ntabwo gashobora kuza ubundi ngo gasenye urwo rugo. Uvuga ngo urwo rugo n'ubundi ruba rudashinze, ruba rudakomeye. Ikintu navuga ni uko namara impungenge abantu ko ubundi ibintu bisubiye nk'uko imico y'abantu iba yarisanzwe biteye, kuko burya umuntu ni nka computer. Donc computer yakozwe ihereye ku muntu. Burya buri muntu uwo ari we wese afite ikintu cyitwa Windows cyangwa se Android cyangwa se na EOS yo muri Apple. Ni wo muco w'umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu kumurambagiza biba mu muco, ariko byose bigendeye kuri siyanse, kuko muri sexology, nkuko ndi n'umusexologue, ntushobora kubasha gufata umuntu utarabanje bihoraho ubuziraherezo ngo umwemeze mutaragize ikintu bita santima y'amuru. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kiza gahoro kinje. Ntushobora kucyubakira ku mbuga nkoranyambaga. Kwa kundi uvuga neza, kwa kundi usetse, bishobora kuba kimwe mu dukompoza kw'ibishobora kukarishya rwa rukundo ushobora kugirira umuntu, ariko ntimushobora kubifatiraho icyemezo ngo muhite mwimariya, ngo ubundi ntimuzagende muha agaciro bya bindi bigira. Uvuga ngo ibi bintu ni ukubiha agaciro, ni ibyaduka birimo kuza. Ndavuga ko abantu bashobora kubikora ku buryo bihinduka icyo bishinzwe, ni nk'imiyoboro. Mu yandi magambo uravuga uti kuzamba kwabyo cyangwa koroha kwabyo bizaterwa n'uburyo abantu babikoresha bazabyitwaramo. Exactement, ni ukuvuga nguko kabisa. Urakoze cyane. Reka twakire na Eric, ikaze mu kiganiro muri Sanga. None ikintu nshaka ko umutumirwa yaza kutubwira ni ingamba zakorwa kugira ngo izo mbogamizi zose, ibyo bisubizo byose nimba bibonetse, ariko haje kujya n'ikintu kimwe cyakorwa muri make. Ikintu cya mbere nabanza kubwira abantu ni uko kenshi na kenshi iyo umuntu abona hari ikintu bita amabira ushobora gukoresha, ukavuga uti niba ntashobora kumara iminota 3 cyangwa 2 ntarebye kuri telefone yanjye, cyangwa nkayiraza ifunguye, cyangwa se naza ikintu cya mbere icyo ari cyo cyose aho kugira ngo ngire n'uwo nsuhuza mpita nitura kujya guposta cyangwa se gukosora amashusho yanjye, ibiryo nari ndimo kurya cyangwa se icyo nari ndimo gukora byose bikamporeraho ndimo gukosora amafoto yanjye n'iki, gusoma amakuru n'ibindi byose bitandukanye bikakubuza imibanire n'abandi bantu. Icyo gihe byagusaba kujya gushaka ababifitemo ubushobozi, ubumenyi, bakagufasha kugenda uha umujyo, kugenda ugabanya ubukana bw'uko kuba imbata ndetse bw'iyo control icyo kintu kigufiteho. Ndavuga ngo hari uburyo bubiri bwo kuba addicted. Uburyo bubiri hari uburi chimique burimo inzoga na biriya bintu byose, cyangwa se amadrog n'ibindi byinshi bya substance psychoactive bishobora kugufata nyine, bishobora guhindura imikorere isanzwe y'umutwe. Hakaba rero n'ibingibi biri psychologic, biriya byo gufatwa n'imibonano mpuzabitsina, cyangwa se n'ibi bikoreshwa nka za YouTube, za Facebook na za ibyo ari ibya sexology, byo ujya kureba ari ibintu bituma ukenera gukora imibonano inshuro nyinshi. Icyo gihe mujya kureba umusexologue cyangwa se medecin generaliste cyangwa psychologue, bakagerageza kukoriyanta aho wajya, noneho ukagabanyirizwa ubukana bw'ubwo
kuba imbata b'ibyo. Ariko ibyerekeranye n'ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga byo aho bitandukanye na biriya biri chimique byo bakubuza kubinywa cyangwa se bakakubuza igihe iki n'iki kubikoresha. Ariko kubera ibi ngibi byo ni ukugabanya gahoro gahoro ukazagera ubwo ukoresha ibikenewe mu buzima bwawe. Turamushimiye Dr. Albert Gakwaya mu kiganiro mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Abatwumvaga mwese namwe ndabashimiye. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye kuri mikoro i Washington, Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.